Kakasi Hills Autonomous District Council hapo kejingilam uba penyai sings em kumu Chief Executive Member haringkat ki EM ke KHEDC kibakentup yuba Victor Rani MDC Kejirang Constituency bat uba Alvin Saukmi ha kejingi senran langru deki artli ki kunhun seng bahalang kibakentup ya ke KSU bat HNYF kilahir syakathain bernihat bat khanapara ban lek khang tala ye kisau penri tli kidukan barjela kibamdon kikot kisla kibabyang ya katay gijing khang tala la sedang nakakhalai mer bernihat ter syadu khanapara bat syamru badon kidukan tang syuyo jingtim kila khangno haswa bu CEM bat ki enforcement kin poi sikite kijaka habaya keran bakila pathai khubor ba penyai sings im la pentip baki bor badai nakatanat enforcement ka council haki penai baladam kila lek bantalasi kidukan hari boy bat lalam badon kidukan barjela kimbut renti yaki kendon ke United Khasi Jaintia District Trading by Non-Tribal 1959 kata ban apply yaka trading license na ka council minta kesini nak kalian ke executive committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council haringkat bagi EM jongi bakentup iba Victor Rani belong local MDC jong ke Jirang Constituency ringkat bagi EM in charge jong ke revenue iba Alvin ringkat bagi officers bagi licensing officers ke enforcement superintendent ki staff jong ke district council nila one year mentang sini finish po bernihat hadu hami po khanapara kadau kejingwan kejungi kadai halor ki saupun riu tuli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Jaintia Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act but kini ki saupun riu tuli ki dukan ki bala long try de ki bomde ki khasi kila penyai ikini kedukan tala bunsnem bat nakalian ke council kelalap ikini dang kinjat benai menta dang apnai bat nila shim yaki kerteng ki jongki bat katkum ki kendon an la aibor ingi nila pha iki notice yaki banwan mi syak council andala pha kabaningkong la aibor ki klenwan mi kaba aru la aibor ki klenwan mi bat dei halor kata kabangi la pha ik closure notice mentas ni daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun ru kali ki bukan apa bernihat ki bakun thuk nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngaslo ban penpau ru kajing ai kumplay ka bakulpang na kalian ka executive committee yaki samla ki jungi ki batang syutip baka executive committee kan one year ban kendra trading license shekini ki border area na kalian jungi lawan senran lang dang sedap ne kebakentup ikan Khasi Students Union jongkan Northern Region napo i President jongkan bernihat unit iba Wan Prang Mauto bat iba John Lingro ibelong President jongkan Nongpo unit nangta Nongpo Circle nangta nakabenta iba Marcus Martin ibelong President jongkan Northern Region HNYF bat kumju nakat central body HNYF Pak Bless bat iba Steve Kriam ini bat ringkat bagi dekat jongka Khasi Students Union bat kidupat jongka HNYF lawan bensimban lam yingi ban ya trelang bat ni na menta ban pendap ini ke kam mentasni bat hak ni ke jingwan ke jungi mentasni kalong ru kajing mentoi yangi ban tip bat ban ini dalam kijong kimat bagi dangdan sakiwe ki jai penriu ibam dei ki khasi kiba wan khai sheni kari gajungi klem ki kot selagi babiak bat nadu nang tena po bernihat joroba adu ni khana parangi lapun spa teli ki dukan klem ki kot isla de bat ngilapatha ya ki officers badipai ya kani gajaka bakin I notice lut ya baro khai bakin habban pendian kot selatan hapo hitayo bat hadu mentangi la pak khang shui kini bukan kat bakin patla pendian kot isla de na kalian jungi nin yai budin na kementak ni ka
issue jongka trade license namar ba ya ka jai benriu khasi menta ngai i bala sedang ban sya hiang ma haka khai ka pateng namar ta kadau ngi dan kam ban pen khlain yang sahi sian i ka khai pateng para khasi ki jongi namar ta kadau lingba kanika jingle na kalyang ka executive committee ngai scam kanang I mean sim pat ikitu ki samla ki jongi ki ba dan sub let's say ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba fair haka kam khai ki business bakin wan bantur syakmat ban yo ban syim ban kene biang ikini ki business ki bakila le ta ki bai pat jai brio namar kat kum ka act jong ka United Khasi Gentiles non trading by non tribal regulation act by kinu ki kam ki balala ki khasi ki jungi ban tre ni hap ban cancel no ye kita ki license ki bangila aish bai pat jai brio tena ai ku play kerpang ru mentang singi nilai don lam ki long keme nang ni na po kana para bat ngasukwa ban pentip haba poi hang ni nasuban kamansim namar ni i kilong kemi kimi syakmak ban pedang subhai ngi bat habang akli naki katnu yeng dan kana para ki penpau badan tak kumba atusan yem te kamdei ka basuk iki ban syong hang ni hapo border bat ka asam khamtam ba kanong ba gohti bakin dan tak atusan yem kijak khasi nama ta kadau ngakwa ban ai kini ka kubor ye kinong snong hani ban nak kaliang ka council ngin ye don ringkat bat ki hakenu ka benta na lord kini ka trade license ki bongi wan mental singi ngin sawan del sakaway pat ka inspection nam ta ka kendo ka siam bat hadin kata ngin sawan sa nam ta ka kamsin syar khadar snong hakeni ka area ka juni nang bayi kini kilai teli kimat ngin nang la pen klain andala klain kini kilai teli kimat na soba ka je benriu juni kan sedang don ka jingkerman khamtam hakini ki benta jong khambot nek le